Bħallum sena ilu l-gvern kien organizza ċerimonja ta' 25 minuta bil-għan li nidil venda ġdida fil-Belt Valletta. Din iċ-ċerimonja li swit minn €1000 kienet saret lejlit il-jum li fih l-Arriva kellha tibda topera s-servizz ta' trasport pubbliku. Għada is-servizz jibda u għada is-dinja titbiddel dak li għandu x'jaqsam it-trasport. Iż-żmien tal-Bużullotti għadda. Fir-realtà, mill-għada li l-Ministru Austin Gatt qal li żmien il-Bużullotti għadda għal xhur sħaħ iddominaw l-ilmenti tal-konsumaturi li jiddependu mit-trasport pubbliku. Qabel ma bdiet topera l-kumpanija Arriva f'pajjiżna, Austin Gatt kien qal ukoll li l-Gvern kien irnexxielu jbiddel is-sistema tat-trasport pubbliku minn waħda li tiddependi minn miljuni f'sussidji għal investiment barrani li ma jiddependi minn l-ebda forma ta' fondi pubbliċi. In place of millions in subsidies, we have today secured foreign direct investment of €40 million in a new bus fleet and new transport systems without any form whatsoever of public funding. Iżda l-figuri li nataw fil-Parlament minn Austin Gatt innifsu jikkontradixxu għal kollox dak li kien qal dakinhar tal-iffermar tal-ftehim. Mitlob jgħid mid-deputat Laburista Charles Boħaġar kemm se jkun l-ammont ta' sussidji li se jibdew jingħataw l-Arriva, Austin Gatt qal li b'kollox l-Arriva se jieħdu €80 miljun fuq medda ta' 10 snin, kważi €64 miljun għas-servizz provdut f'Malta u ftit aktar minn €16 miljun għas-servizz provdut f'Għawdex. Apparti dawn is-sussidji, il-Gvern għadda wkoll l-Arriva l-amministrazzjoni tal-Park and Ride.